خواندەکانی ڕەفا چارە دەم باش هون چاوانە هون باشن از بهێویمە هون هەموو تەف باش بن. از مامۆستە دلیار حاجۆمە مامۆستەی وەی زمان یê ڕەفا چارە. وانە ئەمە یەکەم ji vê pirtûkê armanc e. Armanc çi ye û çima di jiyana me de giring e. Belê em hemû armanca dixine pêşiya çavên xwe û em hemû li ser wê armanca xwe kar dikin û xebat dikin. Armanc tê wata hedefa te di jiyanê de. Hedefa te ye got tu bê bijîşk, tu armanca xwe pêk bînê heta tu bibê bijîşk, pêwîst e tu çi bikî? Tu kar bikî, tu xebat bikî, tu perwerdeyê bibînî, hetanî tu bigihêjî wê armanca xwe. Xwendekarên hêja ji bo ku em bigihêjine armanca xwe pêwîst e em çi bikin? Em kar bikin û xebat bikin û perwerdeyê bibînin li ser armanca xwe ji bo ku em bigihêjine wî tiştî. Mirovê gov dixwaze bibe endizyar, armanca wî ya gov bibe endizyar, ew mirov di jiyana xwe de pêşketiye û gelekî zanyar e ne? Yê ku dibe endizyar, hurmeta wî heye ya na? Em hemû jê re rêzdarin ya na? Tê wata ku mirov ji zanyara re rêzdar e. Mirov ji bijîşka re rêzdar e ya na? Mirov ji mamosta re rêzdar e ya na? Pêwîst e her mirov armancekê bixe pêşiya çavên xwe ji bo wê armanca xwe pêk bîne. Mirovê ku dixwaze bibe endizyar, armanca xwe dixe pêşiya çavê xwe hetanî bibe endizyar, dixwîne dixebite, kar dike, hetanî bigihêje wê armanca xwe. Mirovê ku bê armanc be jiyana wî her tim binketiye. Mirovê ku bê armanc be jiyana wî her tim çi ye? Binketiye. Di vê derê çîrokek di neqeba xwendekar û mamosteya de çêbûye, ew çîroka me li ser çi ye? Li ser mamosteyekî nobedar e, dema ku dibistan zingil lê dide derdikevine qada dibistanê. Ew xwendekar derdikevine qada dibistanê, hinek xwendekar rûdinên, hinek dimeşin, hinek jî li ser bexçeyê dibistanê dilîzin. Mamosteyê nobedar bi wan re dimeşe û ew xwendekar bi mamoste re dimeşin, bi mamoste re dikevine guftûgoyê û dabeşa mijarê cûr bi cûr dikin. Mamoste ji wan pirsekê dike, dibêje xwendekarên hêja armanca we di jiyanê de çi ye? Hûn dixwazin bibin çi? Di pêşeroja we de hûn dixwazin bibin çi? Kê destê xwe hilda? Noşîn destê xwe hilda, got ez dixwazim bibim endizyara çandiniyê. Ji ber di mala me de gelek kulîlk û şînatî û gul hene. û bi wî awayî ez alîkariya dê û bavê xwe dikim bi çandiniya wan. Ji ber wilo ez dixwazim bibim endizyara çandiniyê û ez bêhtir cîhana şînatiya nas bikim. Mamoste bi rûkenî li hogir zîvirî û got hogir tu dixwazî di pêşeroja xwe de bibî çi? Hogir şerm kir û got ez dixwazim bibim bijîşkê lawran. Ji ber ku jiyana me gelekî mijûlî sewalan dibe. Mijûlî çi dibe? Sewalan. Yani xwedîkirina lawran. Tamam. Em hemû ji lawra hez dikin û em hemû lawran kedî dikin ne? Weke mirîşk be, çêlek be, ev. Got ez dixwazim wan biparêzim û tendurustiya wan jî biparêzim. Mamoste got belê xwendekarên hêja hûn dixwazin bibin bijîşk û hûn dixwazin bibin endizyar. Gelo pêwîst e em çi bikin hetanî em bigihêjine vê armanca xwe? Pêwîst e em kar bikin, ama pêwîst e em çi bikin? Em hema rûnên. Kê destê xwe hilda? Dilşad destê xwe hilda, got mamoste pêwîst e em ji dil bixebitin û baş bi karanîna demê. Em demê baş bikarbînin hetanî ku em bigihêjine armanca xwe. Yani em derfetên xwe yî vala neqedînin û derfetên xwe yî dagirtî em hemû bixwênin. Yani em perwerde bikin û xebat bikin hetanî em bigihêjine wê armanca xwe. Mamoste got her bijî ji were xwendekarên hêja civak bi xwendekar û xebatkaran ava dibe. Belê xwendekarên hêja ev çîroka me bû li dibistanê çi çêbûbû, di pirtûkê de nivîsandine, ana em ê bi dengekî bilind ez ê bixwînim û hûn jî li min guhdar bikin ji bo ku hûn bêhtir bigihêjînî. Pirtûkê vekin ser û pela neh ez ê bixwînim û hûn li min guhdar bikin. Armanc li dibistanê em di navbera sibahan de li qadê li hev dicivin. Hin dilîzin, hin dimeşin û hin li ser giyayê bexçeyê dibistanê rûdinê. Mamosteyê nûbedar bi me re li qadê dimeşiya û me dabeşa mijarên cûr bi cûr dikir. Mamoste pirseke wiha kir. Hûn di pêşeroja xwe de dixwazin bibin çi ve çi armanc daniye ber çavên xwe. Nûşîn wiha got karê çandiniyê gelekî bala min dikşîne. Li bexçeyê mala me gelek dar, şînatî, gul, kulîlk hene.
از گلک جاران آلیکاریا ده و باوی خود دکم جبر وی یکی دخوازم ببم اندزیارا چاندنیه و جیهان آشیناتیان بهتر ناس بکم. مامۆستا بروکنی لهوگر زیویری هوگر شرم کر و ها گوت دخوازم ببم بجیشکی لاوران جواکا ما گلکی مجولی خودی کرنا سوالان دبن دخوازم وان خودی بکم و جهیلا تندرستی و لوان بالدار بم به تایبەتی دخوازم جواک وەکە هەینەکە گیاندار لوان بنێرە. مامۆستا ji min pirsî Dilşad hûnê çawa van armancan pêk bînin. Min got bi xebata ji dil baş bi karanîna demê û hizrandina bi armanca xwe me nêzî pêkanîna wê dike. Mamoste her bijî ji were civak bi xwendekar û xebatkaran ava dibe. Belê xwendekar nêja weke çîroka min gotî divir de heye, divir de ji me re nivîsandine. Tamam. Em ji vê waneyê em ramanekê çi digirin? Em çi dibînin di vê waneyê de çi dide me tiştekî girîng dide me weke çi? Em bêjin mirovê got bê armanc be ew di jiyana xwe de her tim binketiye. Tamam? Mirovê got bê armanc be ew her tim di jiyana xwe de binketiye. Em ramana xwe binivîsînin mirovê ku bê armanc be bê armanc be ew her tim di jiyana xwe de binketiye. Tamam. Ana warin guftugaya waneyê çareser bikin. Guftugaya waneyê pirsayekê dibêje. Xwendekaran di navbera sibahan de li qada dibistanê çi dikir? Me got hin dilîzin û hin dimeşin û hin li ser giyayê dibistanê rûdinê ne? Pirsayekê dibêje me got hin dilîzin û hin dimeşin û hin li ser giyayê dibistanê rûdinê. Pirsa dida dibêje li qadê mamoste û xwendekaran çi dikir? Me got mamoste û xwendekaran dimeşiyan û dabeşa mijarên cûr bi cûr dikirin ne? Li qadê dimeşiyan. Tamam. Li qadê dimeşiyan. Pirsa siya dibêje hogir pirsa siya dibêje nûşîn dixwaze bibe çi? Me got nûşîn dixwaze bibe endizyara çandiniyê. Nûşîn dixwaze bibe endizyara çandiniyê. Nûşîn dixwaze bibe endizyara çandiniyê. Tamam. Pirsa çara û pênca û şeşa ji were dimîne hûnê çareser bikin li malê. Ana em werin hîndarî pirsayekê. Hîndariya pirsayekê dibêje em peyvê û hemwateya wan bigihînin hev. Peyv vane û hemwateya wan jî ev in. Em ê wan bigihînin hevdû. Ana xerî nûbedar. Nûbedar çi ye? Me got mamosteyê nûbedar. Yani mamosteyê çavdêr ê got li xwendekaran di navberê de li wan baldar e.
پیشروج حتی چیه؟ آینده حتی چیه؟ تمام. اندزیار چیه؟ مهندسه یا جی خریک بونه؟ مهندسه نه؟ اندزیار مهندس. مجول از مجول دبم از خریک بون. تمام. پیک آنی یک تنیما بجه آنی. پرسا ددا و سیاجی جوار دمینه. پرسا ددا دبی والاهینه وان والاهیان تی داگری و پرسا سیاجی پیون تی وان تیخی هوا کده. تمام. آنا موان رزمانا ما لسر هما یکی داخبه. او هما ناویوی بانشانه. او هما ناویوی چیه؟ بانشانه. هما اما دبیجه گلی خوندکاران. دورده سکنی نه. از خوندکار لحویا چنه؟ لحویا آخافتنه کنه. لحویا گو میزنن و ماموسته چه بیجه؟ گو گلی خوندکاران و سکنی. دما گو سکنی امی چی بنیفسینن؟ امی بانشانی بنیفسینن. چما امی بانشانی بنیفسینن؟ جبر گو وکه ماتمایی مانه دما گو ام بانشانی بنیفسین مروف گو دهوو که ده ماتمایی دبینه یانشی ترس یانشی کیف خوشی تیده هبه او هووک به چی دکن؟ بانشانی دنیویسین. دوی دارید به گلی خوندکاران سکنی دوری الکتریکی هرن مخال نیفسان. لی اما گلی خوندکاران گرگ هم چی بنیفسینن؟ بانشانی. جبرگو ام هینا نزانن چی دبیجه. ما تزانی گوتیه چی؟ آنها که فهد تو نبه. تزانی گوتیه چی؟ دبیجه بس دبیجه گلی خوندکاران نه. تو نزانی گوتیه چی؟ لی اما گوته بانشان نیفسان و هووک تا تمام کرد تی واتا گوتیه دوری الکتریکی هرن. گلی خوندکاران بانشان دوری الکتریکی هرن. خال من نیفسان. تمام. ریگز ام چی جای دگرین؟ دبی پیشی هووک و پیوین کیف خوشی ترسی و غمگینی دحوینن بانشان تی نیفسان. بانشان پیوین ترس غمگینی هووک با کیف خوشی با ام بانشانی دی نیفسینن. نه. وک ام بیشن هی دوری الکتریکی هره. نه. بو چی؟ مگو هی اسکنی. افیا چی دبیجی؟ چی تخوازه؟ نه. تمام. بانشان دبیجه پشتی هووک و پیوین کیف خوشی ترسی و غمگینی دحوینه بانشان تی نیفساندن. بله خوندکار نیجا ام بفی آوایی دگهیجنه داوی آوانه خواه حتی نیوانه کدی هم بمینین دخیر خوشیه ده.